Wah, oi. Oh, alhamdulillah Kang membeduki. Mohon. Mai teh meruk teh janten. Wes siap. Di atas bisa ada nak. Mohon. Ya ku abi manuk tos di paraban nembe teh kurang sampe. Mohon. Saya manuk mah gacor pokoknya Kang. Mohon. Siap. Waalaikumsalam. Ayo nama pakai ngamandian manuk sampai dijual menikmati prosesnya bro. Sebentar di dukungan hanya